tang hadin kendiat kenta bagi pulit jangka Ribai District tam-tam ke pulit jangka Nongpo. Keliak ban kami kisangut gigang ke bajurang ti hakajing luti yi kitrok apo kasurok National Highway 6 apo Ribai District. Akapun menmit pat lami biang sasangut gigang luti surok ke baju luti ni kitrok kelikit siar kelikit jor bat kiwi pat ke kali ki bayak lembang jangka ni kasurok. Dia tu bakatun kuwi kitrok ka belayang haka benta jangka serang omngat kabrang syat nishat akatai ke jaka bahama katai ke jaka ka bagi raksat nishat lawan ke kini ke kenuan sangut juga ni ki beriu kenang luti haba kila syok kila dat driver bagi kila luti ye ke jindon jing am jongki ni don bok we ni ki tegi ben pok katrok wala lai pet wala perta beriu andala po he pok kasang kenai ki ba kelemi namba ka jing mana khobor ke jindon kini kenang luti ki ba pok kasang kenai kelemi bari akam kini kenang luti bro sangut kila syok kila dat ki ber ajis nang ye ki adin kini pat Hadim ladak ban ajis nang yaki IT no pat seki pulit jongka nang po police station. Tak ban kalau hang ni ban yang joki pulit kila thau yaka special team ka ban toket ka ban wat bnya yaki briu ka bi jongki haga jing luti yaki trok ka jikit mar bayat lamba jiko Srok National Highway 6 apo Ribai District khamtap e ni ki kali ki buju yang masamit kumjur ki kali ki bayat kila sap yang jubor marsabat akhir ni ka kanhun joki nang luti. Kada du mentan kalang ki kita pelong ka jing toket yaki ni ki briu ki bala kamera sangut bar ki bala IT di ki pat mari kita ketang kejungki empala banjo Satya. साजार से बरखत करना थी ना गाड़ी से जाम मार दिया तो हम नीचे में खाई नहीं है इसमें जाम मार के उसको दुकान में जाके घुस गया हम उसका दुकान में जाके घुस गया उसके बाद वो दौड़ के इधर में चला गया दो आदमी उधर में चला गया अरे अब लोग का नुकसान हो गया नुकसान मेरा पैसा जो इधर में 4,500 ये लोग किया ये लूटा किया ये लोग गाड़ी तो पहले तो इधर में था पैसा नहीं है अभी 500 ना कितना है आपका पैसा है आदमी तो पहचानता ये लोग है ना ये जगह बोला हमको माचिस दो कौन ये जब हम खाना खाया तो जगह बोलते उस्ताद माचिस दो देखा हम पहचाना इसका पहले बोल के गया itu benar है इधर में ले ले